ibihe byiza kuri mwe mwese dukomeje kubana hano kuri page yacu ya YouTube ni Tele Montagne Rwanda nk'ibisanzwe. Ni Valence Nzabanyimana ubasuhuza, nizera ko mukomeje kumera neza abakunzi bacu aho muherereye hose. Uyu munsi turaza kuganira ku ntambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine, intambara igeze ku munsi w'165, no kuvuga ibyumweru birenga 23 birashize intambara yo mu Burusiya ndetse na Ukraine itangiye. Nyuma yuko perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yigambye ibitero bimaze iminsi bikorwa ku Burusiya bitewe nuko yari yahawe inkunga n'abanyamerika, abarenga 3000 bari baje ku ruhande rwa Ukraine kugira ngo bamufashe mu kurwanya Uburusiya, ndetse bari bamuhaye narenga miliyoni 550 z'amadolari y'Amerika mu kugura ibisasu ndetse n'ibitwaro bya kirimbuzi. Uyu nguyu rero avuga yuko hari imitungo imaze gufatwa y'Abarusiya yariri muri Ukraine, avuga ko ifite agaciro karenga miliyoni 76 z'amadolari y'Amerika. Umuperezida wa Ukraine akagomeza avuga yuko ibyo byose biba bikoze muri ibi bitero bimaze iminsi bigabwa, kandi ko ibyafatire byose bigomba guhabwa abaturage, ubundi leta nayo ikongera ikamera nk'aho ari nk'indishyi ihaye abaturage. Nago rero ibyo ngibyo byaje gushimisha Abarusiya kuko nabo baje kurakana, noneho bagaruka bakajije umurego. Abarusiya mu kugaruka bakajije umurego, Korea ya ruguru noneho nayo yahise ibajya inyuma, ibahereza abarenga 100,000 mu kuza kurwanira Uburusiya. Nta kuvuga ngo noneho intambara noneho muri Ukraine umuriro watse, abarenga 100,000. Korea ya ruguru yahaye Uburusiya abakorana bushake 100,000 kugira ngo bayifashe mu rugamba ihangane na Ukraine. Televiziyo yo mu Burusiya yavuze ko abo bakorana bushake bazagera mu gihugu mu minsi mike kugira ngo bafashe mu rugamba rwo guhangana na Ukraine. Bivugwa kandi ko Uburusiya bwatumije abubatsi bo muri Korea ya ruguru kugira ngo bajye gusana umujyi wa Donbas muri Ukraine ubarizwamo abantu bakoresha ururimi rw'Ikirusiya. Ambasaderi w'Uburusiya muri Korea ya ruguru Alexandro Matsegonla mu kiganiro yatambukije muri Nyakanga uyu mwaka yavuze ko abubatsi b'Abanyakorea ya ruguru bafite ubumenyi buhanitse cyane ku buryo babasha gufasha Ukraine ndetse bakaza kubaka imijyi igiye irimo itandukanye. Yavuze ko bakora cyane kandi ko biteguye kwitanga mu bihe bigoye bagasana ibyangiritse muri Donbas. Korea ya ruguru ni kimwe mu bihugu byemeje Repubulika ya Rwanda ya Luhansk ndetse na Repubulika ya Rwanda ya Donetsk nk'izigenga gikiye Uburusiya mu ntambara ya Ukraine. Korea ya ruguru imaze kubaka ubushobozi mu bijyanye n'igisirikare ku buryo bivugwa ko kiri no mu bihugu bya mbere ku isi bifite abasirikare bari ku rwego rwo hejuru. No kuvuga ko intambara yo ntago iteze guhagarara, abarenga 200 ku munsi baritaba Imana, harimo abasivili harimo abasirikare. Ibikorwa remezo byo birakomeza byangirika, imijyi ni nyinshi ikomeje kugenda ifatwa. Umujyi wa Kiev hose ntago byoroshye, muri Donetsk hose intambara iracyakomeje. Dosiya imeze nabi, none intambara ntago ikiri ku ruhande rumwe, ntago ikiri ya Ukraine ndetse n'Abarusiya. Urumva ko Amerika iri gufasha Ukraine ndetse na Korea ya ruguru nayo ikaba ije gufasha noneho Abarusiya, umuriro ukaba watse. Tubashimira kuba mukomeje kubana natwe hano ni kuri Tele Montagne Rwanda. Ni Valence Nzabanyimana muri kumwe, ndabashimiye.